Mwakwaba, medidi efia amankwa tamaklo. Ya kasafa arthritis ho. Ehun sam ne doso. Ye, why ni pay? Yesi unyina na eponso ba ni pedue ni mwampa. Eno ni arthritis ho komo yi. Endpoint from your party clinic. Onti nyenye nimdefo no won kasa. Awotwe mu ye ne Dr. Duboaten. Ena kasai afa arthritis ho. Tiana ne dedi kan a wo hwen ya Mwakwaba. Ye to so ahwe ho complications a e wo mu se bi arthritis no experience bi no wayi wani dog ye na se de nyame dia ye nto ayen komo iso arthritis ye da se pa ti se bi a ye wa kekan kan e bi woni pedua na mi yimani a e ho sunsun aso ne ti se me da se se de na otwe ye di nkomo yi ye di nkomo afa dompe mu yade ye se arthritis ene ye be kan se arthritis na no na otwe nyina ya kire mu se ye wa arthritis ye will be brave over 100 types of arthritis nemom de e haye kese pa no eye bibia be kan say gout rheumatoid arthritis and osteoarthritis any akire mu say osteoarthritis ne say wunya wear and tear eye wo joint no etwie ana say cartilage no de ma wo joint ne betima move no wo de no wewe yade a eba bones ni mu eno na di sa de ne ba ye kan rheumatoid arthritis ne say eno no de honamdua no na ekutia wo joint no any aka gout ne say ye will be a friend say uric acid se wo de no e dose wo honamdua ni mu a accumulate e wo joint no na akofa be a friend say gout aba be hwe enipa da sani ene ye cheche the causes no ya kire mu say enyini etimi de ba obi so wo kwa ade ba kwa etimi sa de ba kese pa ye omo be a friend say sickness ana sickle cell anemia so wo sickle cell anemia se crisis ne ba empe bebre no ano ubon say joint no e ma wo so etimi de some kind of arthritis eba behwe enipa da sani ana obi wo kra no a dwuma bi a wudie a wuputu pressure at your joint no eno so etimi de ba exercise ya enipa da sani intimi nye ni nyina etimi ko fa arthritis ne ba ene e kire mu say arthritis wunya de be mu wahunu so wanya no eye pains ade e be mu wahunu pa say eye wo wrist ya pain abete eye wo ha pain abete wo kotodwe eye wo elbow eye wo knee ene ho ko no ba nyina ye wo kon na de aba pain pa nti etimi de joint pains ene de ba na amada part of the body na arthritis na ba no ama apeja na aye ko na obon se ho no aye hye na obon se wontimi move that part of the body no arthritis no aye de aba eno no ya de ba ko a MC ye kan ye na ene de obisa ye complication ade ba ko arthritis timi de ba no say first of all the pains excruciating pains pains ya eye unbearable you cannot bear the pain no so eno ne ade ba ko a ede ba kese pa ade ba ko e say timi di ba ne say making it very difficult to say that part of the body na pain wo no obetima move that part of the body why is stiff stiff eno nti no it complication in the pa ne say obetima mo akadem okay untimi sorry nyawe untimi nyina wona so obi wo ha arthritis ne say de asi aye no ontimi that part of the body no okaso se ne kotodwe na aba na oja ne kotodwe ne so a esu obesu no because tie oja kodwe wote gogoro e wo ne kotodwe nim ohun se kotodwe no bone ba kwa cancer bone ba kum na wo kam eti pain wo be go through ni nti kan sai ni pada sani no oja na so na nyeye eti amani pa na akadem eni nti the complication wo mo ne say e betima ma we chese we su anopa wi anadwo na aka na ho utu nan a utwa okon a samaba uchi osisi a asamaba enti ekodu that level no a na akofa wo ha okese aba e na ade ba ko a time eta aba kese pa ye time a weather na ye very cold weather to say nansen a amanone for mu yes nansen a weather yi be very cold yi a Ghana be ya amanone na bebre no doctor me don't pay yade na kan ho me don't pay yade during that time na don't pay yade no ene omo amutawa ama no ne so temperature no so no e ya ade a e wo ade bi a risk factor bi etimi ma no e de e kosoro pa end point to me party clinic rheumatoid arthritis bi ne yade bi e hawo bia no wo pesa wo de ba gusu ye free prostate scanning any fertility scanning me sra wo frame na ye ni nkomo ene wo ncheche wo ene me enche wo yade ye no na ye hwe kwan ye beto betima boa frɛ me 0244 86 70 68 0244 86 70
68. Yeah, Dr. Duwatia say, Ochna Sabria, what are Makayahoni and Tosso near her treatment, no, in Tim Kwan Warding or 5 minutes and check now Wakayahu, and Kwan Warding a Wachna, ever say.